Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Alli willayta parlaq San Marcos libropika Apóstol Pedro paypaq kikin ñawiwan rikushkatami parlan Jesucristopaq kawsaymanta wañuymanta y kutin kawsarishkamanta. Apunchik Jesucristotaka rikuchinmi mandak Diosta sirviq kashkata shinallatik llakita apashkata tukuripika paypaq kawsayta kushkata achkakunata kishpichinkapaq. Krishka punjamanta kushishungakari kuya Jesucristo kushikwita kushka jakatarishkami pampashka kushkami imsa punjakipa kutingkau sarishka jakatarishkami pampashka kushkami imsa punjakipa kutingkau sarishka Paiwan mikunjaka achka jaki kashka hatun kaspibini jakatashka kuna wanta jakishpani haipatmamatapish chaymi kambak yuri chaymi kambak mama wanta jakishpani haipatmamatapish chaymi kambak yuri chaymi kambak mama Chakatakuna achkata kamishka chashnatami pibish Jesus mañashkami imarurashkata manayachankuna ayhuchakunata ishpichinginishpa imarurashkata manayachankuna kayhuchakunata ishpichinginishpa Paynyamaywan kashpa yakunankunipti chay runakunata hayapakushkami shukshuwarunaka Jesusta mañashka ñuka huchayukta ishpichiwaynishpa shuwakashnanikpi kunan punchallata ñukawan miringi nishpa Jesus nishka chay llaki punllaka paywan yukushpaka yayapak makiki mingarikashkami ñatukuchishkami nishpaka parishka tukuykunamanta Jesus mañashkami ñatukuchishkami nishpaka parishka tukuykunamanta Jesus mañashkami kimsa punjakika Jesus kawsarishka hawa pachapini kunanka kawsakun
Samupashun imanalla huyak Dios bendeciachun. Paginini kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta. Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kay Pascua punllakuna huchuyamukushkamantaka. Rikushunninchik Jesucristopaj kawsaymanta. Wañushkamanta. Chinallataj kutin kawsarishkata. Kaytami parlakun rikuchikun kay chusco evangelio kunapi. Kay libro kunapimi kashkatatek parlakun Jesucristo manta. Kay San Marcos libro pika apóstol Pedro mi paypak ñawiwan rikushkata parlan willan Jesucristo pak kawsaymanta, Jesucristo wañushkamanta, chinallatik Jesucristo kawsarishkamanta. Jesucristo manta ka rikuchinmi mandak Dios pak sirvik kashkamanta. Paymi shamurka llakita apangapak, chinallatik paypak kawsaytakungapak, achkakunata kishpichingapaq. Shinapish mandak Dios ka shuklla rimashkatami charin. Chaymantami kay evangelio kunata rikukunchik. Kay kawsaypi rimashpa ñukanchikmanta tukuykunami shuk shinata yuyankuna. Tukuykunami shukta rimanga shukta ningakuna. Ñukanchik yayamamakuna shukshinami rimanga shukshinami riku ñukanchik kawsaymanta. Chinallatik ñukanchik wawkikuna, ñukanchik familia, ñukanchik iglesia, ñukanchikwan yachaqkuna, ñukanchikwan trabajaqkuna. Tukuy paykunami ñukanchik hawaka shukshina rikungakuna shukshina rimangakuna. Ñukanchikpish paykunamantaka chayshinallatik shuk yuyaytami charinchik shukshinami rikunchik. Shinapish allimi kan ñukanchik yachayman tigrashpaka kashkatatik rimashpaka Jesusqa pitaq kan. Kay tapuytami kikinpish ñukapish kutichina kanchik. Kanpak umamanka wakin kutichishkakuna charishamun. Shinallatik shuktikkunata tapukpipish tukuy paykunami shuk kutichishkata charinkakuna. Kishpichik Jesucristomanta kashkatatik ñukanchik yachangapajka mana chaskinachu kanchik shuktikkuna imata nishkata, shuktikkuna parlashkallataka. Mana kashpaka ñukanchik kikin experienciatapish charitukunchik. Kikinpak experiencia ima nishkatapish mana chaskina kanchikchu. Chaypak randika San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan librokunamanmi huchuyana kanchik. Kay librokunapimi kashkatatik parlakun Jesucristo pi kashkamantaka. Jesucristoqa huyaq, llakik, alli shunqu kashkata parlakun. Jesucristomantami kasilla sumaq kawsay shamun. Jesucristomi ñukanchiktaka kushichik animachik kan. Paymantami kushikuyta charitukunchik. Paymantami kawsayka tiyan. Tukuy kaytami parlakun rikuchikun kay evangelio kunapika. Shinashpaka ñukanchik allimi kanga tapurina kashkatatik rikukpika Jesusqa pitaq kan. Mana chayllawan sakirinachu kanchik. Jesucristoqa pitaq kan. Ashtawanpish tapushanini kanpaqqa Jesucristoqa pitaq kan. San Mateo libroqa rikuchirkami Jesucristoqa judiokuna shuyakushka Mesías kishpichik kashkata. Kay libromi karka judio ayllukunaman kishkashka. Chinallatik chaypika rimakunmi hintikuna fiñashka, yanganchishka hintikunata Jesus convidashkata kayashkata chaskishkata paypak familia kachun. Tukuy hintikunallatatemi convidan, tukuykunallatatemi oportunidadta charin y Diospak familia piyaykunkapaj. Chaymantami ñukanchikpish pagi ninakanchik, ñukanchiktapish kayarka ñukanchiktapish convidashka y Diospak familia kanaman yaykuchun. Kutin kay San Marcos librupika Jesusqa pi kashkatami kallarishpa parlan y kay libromi kishkashka kan Roma llaqta hintikunapaj. Jesusqa mandak Diosta sirvi llakita apanamun shamushkatami parlan. Paypaj nanaywan chinallatik pay sacrificio torashkawanmi ñukanchik kishpirinataka paktashka kan. Llakita apana sufrinaka tukuykunapajmi kan. Tukuykunami kay mundo kay pachapika llakikunataka apana kanchik apashkanchik apakunchik. Mana munanchikchu llakita apanataka. Shinapish llakikunaka shamunmi tiyanmi tukuykunapajllatik. Achka hipawiñikuna llakita apankuna, nanayta apankuna paykunapaj kawsaypi, paykuna huyashka paykuna munashka mana chaskikpi. Kutin chay llakita apankapajka shuk sapitami ministin, imapi maypi chariranatami ministinkuna chay nanayta chay llakita apankapajka. Rikushun Jesuspaj kawsaymanta. Jesusqa mandak Diosta sirvi llakita apankapajmi shamushka. Ñukanchik payta katishpaka ñukanchikpish kaytaka yuypimi charinakanchik. Shuk paktay, shuk propósitomi tiyan llakita apana sufrinapika. Shinashpaka kay San Marcos librupika kay pichka yuykunatami rikuchin imashina Jesucristomanta ñukanchik yachay tukushkata. Chaytami kaypika rikuchin manakashpaka kayshinami riman. Ñanishka shina San Marcos libroka Romano hintikunaman kishkashkami kan. Kallaripika rikuytukunchikmi San Marcos libroka shukshina kishkashkami kan. Mana San Mateo libro shinallatak kishkashkachu kan. Tukuy kay evangelio kuna shinallatak kay San Marcos librupika ashtawan juntami kanmi tukunchik shuk solo yachaymanta. Cristo Jesus mantami tukuyta kallarishpa parlan.
Hasta wantika kay San Marcos libro pika tukuytaq pilluchishka, tukuytaq muyunchishka shinami kan Cristo Jesús manta parlashkawan. Mandak Diosta sirvi, llakita apanamun shamushkamanta. Kutinchaytaka utka-utkami parlan, shuk yuymanta kati yuyman yaykun. Kutin kay San Marcos libro pi astawan munashka shimimi, chay washaka, chay mantaka, chay hipaka. Chasnami wasan parlashpa katin, utkashpa chayangapaq Cristo Jesusta rikuchingapaq cruz hawapi. Chaypa washaka parlanmi Cristo Jesús kawsarishkamanta, katikpika Jesucristo hawapachaman mishashpa rishkamanta, chinratijkunanka y Diospaq allilado makipi tiyarishkata. Kay parlashkapika rikunchikmi shuk lugarmanta ñukanchikta mayhan lugarman pushakushka shina, kutin tukuripika rikuy tukunkapaq Cristo Jesusta. Chayshinami kishkashka kan kay San Marcos libroka. Katikpika tukuykuna riksishka Apóstol Pedro kutichishkami kan. Pedromi Jesustaka kishpichik Cristomi kangi nishka. San Marcos capítulo 8 verso 27 manta 33 kama kaytanin. Filipo pagnishka pueblo Cesarea huchu llaqtakunaman ñanta rikushpami Jesuska paypaq yachakuqkunataka gentikunaka pikashkatataq ñukataka ninkuna nishpami tapurka. Shinanijpi paykunaka shukkunaka bautiza Juanmi ninkunami, shuktaqkunaka Dios imanishkata willak Eliasmi ninkunami, mayjankuna karin Dios imanishkata mayjan willakmi kanga ninkunami nishpami willarkakuna. Shinanijpi Jesuska kutin kankunaka pikashkatataq ñukataka yuyangichik nijpi Pedroka kikinka kishpichik Cristomari kangi nishpami kutichirka. Hasta wanpish Jesuska pay pikashkataka amataq piman willachunmi mandarka. Ñukataqa wañuchingakunami nishpa parlashkata rikunchik katikpika verso 31 manta uriman. Chay hipaka Jesuska pay kikin mantami kashna willi kallarirka. Runay chayuq ñukaka achka llakita apanataqmi kani. Kunak yuyaqkuna, pushaq kurakuna, mandashkata yachachikkunami, phiñashpa wañuchinkakuna, wañuchikpipish kimsa punllapika kawsarisallami nirkami. Chasnami tukuyta alli willarka. Chayta uyashpami Pedroka Jesus yatachikanchishpa ña ama chasna nichun harkashpa rimay kallarirka. Hasta wanpish payka yachakuqkunata tigrarishpa rikushpami Pedrotaka ñuka ñawpaqmanta anchuy Satanás. Kanka Tayta Dios imallata rurasha nishkataka mana yachankichu. Runakuna imallata rurasha nishkallatami yuyakunki nishpa harkashpa rimarka. Apóstol Pedroka shukta judío gentikuna shinallataqmi shuyakurka shuk Mesías kishpichik shamuchun. Uni watakunatami shuyakurkakuna chay kishpichik shamushpaka paykunata llakichikuq gentikunapaq makimanta kacharichichunmi shuyakurkakuna. Yuyakurkakunami politikapaq poderwan mishana kashkata. Mana kashpaka mayjan shuk hatun ejércituta kallarichishpa Roma gentikunawan makanakunaman rinatami yuyashkakuna kanga. Shuktikkunaka yuyashkami kanga chay waqcha gentikunata ayudanamun shamuna kashkata kayta chayta rurashpa. Chasna kaqpipish kishpichik Jesucristo chayamushpa kaninmi ñukaka kishpichikmi kani. Shinapish ñukaka mana kaypika kanichu politika poderwan imata rurangapaq. Ñukaka kishpichikmi kani. Shinapish ñukaka mana shuk ejércituta pushankapaqchu kani Roma llaqtawan makanakunkapaq shuk hatarita runkapaq mana kaypichu kani nirka. Ari ñukaka shuk kishpichikmi kani. Shinapish ñukaka kayta chayta runkapaq mana shamurkanichu. Ashtawanpish ñuka kawsayta kunkapaqmi shamurkani kikinkunata kishpichinkapaq nirkami. Apóstol Pedroka allimi kutichirka Jesus pikashkataka kanka manda kishpichik Cristomi kangi nirka chayka alli kutichishkami karka. Chasnapish Apóstol Pedroka mana allitak entendirkachu chaymantami kay punllakunapish ñukanchikka alli entendinata yachana kanchik. Mana ñukanchikka riksinalla yachanalla kanchik alli Jesucristo pikashkata. Ashtawanpish ñukanchikka entendinapish kanchik Jesucristoka kishpichinkapaq shamushkata. Kishpirina tiyachunka nanay tiyana kan, servina tiyana kan, chinallatik sacrificio tiyana kan. Chayka ministerishkatikmi kan, chaytaka apanatikmi kanchik ñukanchikpish. Kikin ñuka kishpirinaman chayankapaq, kishpirita paqtankapaqka. Chasnami Jesucristoka tukuyta allichirka nitukunchik, kikinpish ñukapish kishpirinaman chay tukuchun paqtay tukuchunka. Llakita aparka, servirka, chinallatik shuk sacrificiota rurarka. Chayshinami Jesucristoka ñukanchik kishpirita paqtachunka tukuyta rurarka. Jesucristo hawa ñukanchik kutichishka, chinallatik ñukanchik entendishkaka allitikmi kanakan. Ama ñukanchiktapish ñukapaq ñawpaqmanta anchuy Satanás nishpa rimachun Apóstol Pedro tashina. Ñukanchikka mañanami kanchik taytamitu rikuchiway imatik alli kan, imatik kanpaq munika kan. Chayta entendichiway ninami kanchik ñukanchik kawsaypika.
Shinashpaka apóstol Pedro mankutichishkaka ñukanchikman kayuyachinami kan, ayudanami kan ñukanchik kawsaypi allichinkapaq, imatati yuyakunchik, imatati entendikunchik Jesucristo manta. Katikpika kay San Marcos librupika rikuytukunchikmi convidashkata chinallatik Jesús hawa imata rimashkata. Verso 34-35 kaytami nin. Chayhipaka chaypi tantanakushkakunatapish yachakuqkunatapish kayashpami kashna nirka. Pipish ñukata katisha nijka kikin kawsanata kungashpa krusta aparishpa ñukata katichunlla. Mayhampish kikin kawsayta llakijka chingaringami. Mayhampish ñukata katingaraykupish alli willayta willangaraykupish kikin kawsayta mana llakijka kishpiringami. Pitak mayjantaq kayta runataka munanchik. Ashtawanpi ñukanchik munashka, ñukanchik nishka imapsh rurichun paktachunmi mashkanchik shuyanchik. Shinapish Jesucristo convidashka, mayjanchak Jesucristo da katishun nijkunapajka, kallaripika ninmi, kikin paglla kawsanata kungashpa, kikin munashkata ruranataka ladunmi sakinakanchik, chaypajipaka kutin krusta aparishpa, payta katina nishaninmi. Krusta aparinaka nishaninmi wañuna. Ñukanchik kikin yuyay, ñukanchik kikin munaykuna, ñukanchik kikin paktaykunata sakina, ashtawanpish Diospaj munaypi kawsana purina, pay nishkata katinatami nishanikun. Ñukanchik kikin yuyaykuna, ñukanchik kikin munaykunaka ladumun sakirina kan, ashtawanpish Diospaj munayta rurana, katina, paktachinami, ñukanchik kawsaypika kallaripi kana kan. Kay convidashkata y kay willashkatami ñukanchikka allitik entendina kanchik. Kallaripika ñukanchikpaqlla kawsanata ñukanchik munayta sakina kanchik. Chaypa washaka Cristo Jesuspaj krusta aparishpa katina kanchik. Cristo Jesuspaj krusta apanaka nishaninmi ñukanchik kikin llatik wañurina kashkata, ñukanchik kikin munaykunata. Ñukanchik kawsaypika Diospaj munayta ruranami kallaripi kana kan. Y ashtawan reyman kay San Marcos 10:45pi ñuka runaychayuq kashpapish mana sirvishka puringapaq shamurkanichu. Ashtawanpish ñukaka sirvinkapaqpish wañushpa achkakunata kishpichinkapaqpishmi shamurkani. Chaymantami chashna mandani nirkami. Jesucristoka shamurkami sirvinkapaq. Jesucristoka paypaq kawsayta mikurka achkakunata kishpichinkapaq. Chaymi kan alli willi evangelioka. Chaytami ñukanchik kawsaypipish alli rikuna kanchik. Chayta katikunchikchu, chayta paktachikunchikchu, pi mana chayta munanchikchu. Kikin kawsayta kungashpa, krusta aparishpa, Jesusta katinataka. Ashtawanpish ñukanchik munashka, ñukanchik ima horas nishkapimi, imapsh rurishka, imapsh paktashka kachun munanchik. Shinapish kaypika rimakunmi kallaripika, kikin kawsanata kungana sakina kashkata. Chaypu washaka, krusta aparishpa, Cristo Jesusta katina kashkata. Apu Jesuska paypaq kawsayta mikurka, achkakunata kishpichinkapaq. Chaymi alli willi evangelioka kan. Chaymi kikinpaq kawsaypika paktashka kan. Ñukanchik kawsaypi ima millayta ima mana allitaka pi mana yasachinchu. Ashtawanpish chay wañuyka mana allika hucha kanitukunchik ñukanchik kawsaypika ña pillurishka rutarishka shinami shamun. Shinakajpipish Dios kushkaka, Dios convidashkaka wiñay kawsaymi kan, kishpirinami kan. Chaypaqka Jesucristomi wañushkakunapaq chawpimanta hatarirka, sacrificiota aparka, chashnami watashkakuna shina kawsakuqta kacharichirka. Hatunta llakichishka kanamanta chinallatik huchamantami ñukanchiktaka kacharichishka. Jesucristo llakita apashpami chay ñanta paskarka ñukanchikka kishpirishkakuna kaytukuchun. Apóstol Pablo kayta nin, paymi preso kashka karka, paymi llakichishka karka, paymi llakita aparka asutishka karka, sufrirka achkata Cristo Jesusta sirvishkamanta. Shinapish kay 2 de Corintios capítulo 4 verso 16 manta 18 kama kayta nin. Chaymantami ña sakishalla mana ninchik. Ñukanchik aycha urmarikuqpipish, ñukanchik yuyayka punllantami musukyarikun. Kunan kaypi apakushka llakikunaka ashakamallami, tukuringallami. Ashtawanpish chay llakikunamari ñukanchiktaka tukuyta yalli sumaq kanamun chayachikun. Ñukanchikka kaypi tiyaq imapsh rikushkakunallataka mana chaparakunchikchu. Ashtawanpish mana rikushkakunata riqsigrina yuyayllami kanchik. Imapsh rikushkakunaka ashakamallami. Ashtawanpish mana rikushkakunaka wiñaypaqmi. Achka kuti ñukanchikka Diosta ninchikmi, imamanta kay llaki, imamanta kay sufrimientota apanakani. Shinapish Dioska chay tapuy chay huchachikunawanka mana mancharinchu. Kikinwan ñukawanmi kan chay llakita chay sufrimientota ñukanchik apakuqpika. Shinallatik Jesucristoka rikuchikunmi shuk shuyana tiyashkata, shuk esperanza tiyashkata. Jesucristoka wañurkami, Jesucristoka cruzpimi karka. Paytaka tukuykunami kungarirka, tukuykunami sakirka.
Paypak riqsishka paypak yachakuqkunapish tukikuna mishitashpa rirkakuna. Hatunta llakichishka, pinkanayaqtami wañurka, kasha kurunatami churachirka, cruzpimi wañurka. Tukuykunapak huchami paypak hawapi karka. Shinapish tukuripika, Yariuspak sumak yachishkami paywan karka, paypak huchupi karka. Yariuspak sumak yachishkami tukuymanta may balik kan, alli kan sufrimiento tapish yalli, llakita apashkatapish yalli. Chaymanta ñukanchikpish ima llakita apakushpa, nanayta pasakushpa, imata hichushka kashpa, ama ñukanchikka Yariusmanta karuyashun, kariyashun payta, ama sakishun, tukuy chaykuna ñukanchik kawsaypi hayaq yuykuna, rumi shunqukuna kanamun pusachunka ama sakishun. Ama rimashun mapa mana alli shimikunata. Yuypi chari, kikin Cristo Jesusta krishka chaskishka kashpaka, alli willitaka kanmi kay mundo kay pachamun apakungi. Ama kungarichu, suyana yuyay, esperanza tiyashkataka kikinpimi rikuna kankuna. Kikinmi chayta rikuchina kangi, y chaytami rikuchirka Jesucristo llakita apashpa. Chaytami Jesucristo llakita apashkaka rikuchikun. Kikinpak kawsaypi kay rato, amsa hutkushina kay tukunchari. Shinapish krikashpaka, chaymantaka lluqshinqimi, kutin kawsarinqimi nitukunchik. Chika chaytaka shukpunllami anchuchinga, shukpunllami ñukanchik ñawiykunamanta wikita hichanga. Yariuspak churika llakita aparkami, sufrirkami, wañunga kama, mana ñukanchik payta katiqkuna ama llakita apachun ama sufrichun nishpa. Shinapish paypak llakita apashkamantami ñukanchikka payshina kanamun chay tukunchik. Shuktikshina rikuchishkami kan cruz ñawpakpi, Roma llaqta soldado imashina kutichishka. Kay shimikunatami rimarka, Jesusta tukikuna sakishka washa, Jesucristota makashka washa, Jesucristota preso apashka washa, Jesucristota huchachishka washa, shinallatik Jesusta cruzpi chakatashka washa. Nin verso 37. Hasta wampish Jesuska sinchita kaparishpaka wañurkallami. Pay wañukpika, Diospak wasi ukupi harkashka hatun linsuka, chakinayaqta hawamanta uriman chawpita rikirirka. Jesuspak ñawpakpika, pachak soldadokunata mandaqmi shayakurka. Paymi kaparishpa wañukta rikushpaka, kay runaka, Diospak churitak marikashka nirka. Kaypimita purishka kanga, imaginati, pay wañukushpapish, shuktikunata sustarin, kay shukunata perdonan, kayka mana shuyanga runallachu, Dios tikmi kanga nishpami, payka yuyita apirka. Jesus mi mañarka, yaya, perdonaylla paykunaka, imata rukushkata mana yachankunachu nirka. Chay pachak soldadokunata mandaqmi rikurka uyarka tukuyta. Rikurkami tukuy llakita apaqta. Chaymantami tukuripika nin, kay runaka Diospak churitak marikashka. Allimi kan ñukanchik tapurina, kashkataq cruzta rikushkankichu. Convidanimi Cristo Jesús ñukanchikpak imata cruzpi rushkata rikuchun. Allimi kan ñukanchik yuyarina, shuk runa ñukanchik shina llakita aparka paypak cuerpopi. Yawarpish, humbipish, chagrushka ñawimun yaykukurka. Imashinashi payka nanayta aparka, paylla karka, tukikuna shitarka, tukikuna chansa truwakurkakuna. Y chaypika asha warmikunalla rikukurkakuna wakakurkakuna. Isaías 53mi sumak parlashka kan nitukunchik. Kishpichik Jesucristo mantami parlan. Runakuna fiñashka, mana rikunachishkami karka. Paypak aychapika hatun nanayta apashpa, llakita apashpa kawsaqmi karka. Fiñanana runata mana rikunachishpa, ñawita shukman churak shinami fiñarkanchik. Paytaka mana alli chaskirkanchikchu. Paymari ñukanchik unguikunata, nanaykunata aparka. Hasta wampish ñukanchikka paytaka, Dios piñashpa chasna llakichishpa ñakachikushkatami yuyarkanchik. Hasta wampish payka Diosta ñukanchik mana kasushkamantamari, ñukanchikpak randi chukrichishka karka. Ñukanchik huchakunamantamari, paypak aychapi hatun llakita aparka. Ñukanchik sumak kawsayta charichunmi, paypak aychapi llakita aparka. Paypak aycha chukririshkamantami, ñukanchikka hambishka karkanchik. Ñukanchikka tukuykunamari, chingarishka ovejakuna shina, kikin ñanta hapishpa chikanyarkanchik. Hasta wampish mandak Dioska, paymanmari tukuy ñukanchik huchata apachirka. Paypak alma llakinayaqta ñakashka hipaka, mana yanga ñakashkata rikushpa kushikungami. Payka achkakunapak huchata apashpami wañurka. Kashkata rurak ñuka runaka yachaq kashpami, paykunataka kashkata rurakkunata shina rikuchinga. Kikinpish ñukapish, hatunta llakichinkapakmi karkanchik. Shinapish apu Jesucristo tukuyta rushkamantaka, kashkata rurakkuna shinami rikushka kanchik. Tukuripika rikuchinmi, imashina sakirishkata, imashina tukurishkata nitukunchik. San Marcos libroka, kay capítulo 16 verso 8pi tukurik shinami kan. Shinashpaka rikushun,
imashina tiksakirin. Domingo tutamanta tami Jesuska kawsarishka. Sábado punja ña tukuririkpika Magdalamanta Mariapish, Jacobopoj mama Mariapish, Salomepishmi mishkillata ashnaqkunata Jesuspa aychapi churangapaq randirkakuna. Semana kallari domingo tutamanta taka inti llukshinkami Jesusta churashka hutkumun shamurkakuna. Paykunapura llami pishi hutku punkupi churashka rumitaka anchuchinga ninakushpa shamukurkakuna. Hatun rumiwan hutku punkuta harkashka kakpimi chashna ninakurkakuna. Hasta unpish paykuna chayanapajka rumitaka hutku pungumanta anchuchishkatami rikurkakuna. Hutkuman yaykushpaka alli ladomanka yuraklla hatun churanata churashka musu tiyakukta rikushpami mancharirkakuna. Hasta unpish chay musuka kashnami nirka ama mancharichikchu. Kankunaka chakatashka kashka Nazaretmanta Jesustami mashkanamun shamushkankichik. Payka kawsarirkamari ñamana kaypichu. Payta sirichishkapi rikuchiklla. Kaytaka utka rishpa paypak yachakuqkunamanpish Pedromanpish willagrichik. Pay nishka shinallataqmi kankunapak ñawpa Galileaman rirka. Chaypi rikugrichiklla nirkami. Chayta uyashpaka warmikunaka manchaywan chukchushpami hutkumanta lluksishkawan kallparkakuna. Manchaymanta kapiman imata mana nishpa rirkakunallami. Kayshinami San Marcos libro katukurin. Kishpichik Jesucristo kashamurkami ñukanchikmanta sufringapaq. Shinapish kayta yuyaypi charishun. Jesucristo kashamurkami ñukanchikwan ñukanchikmanta sufringapaq. Shinapish kikinka aqllankimanchu paywan payshina sufrinata. Tukikunallatanmi pagi ninakanchik Jesucristota. Shamurka sirvingapaq, sufringapaq, nanayta apangapaq, sacrificio truangapaq. Chashna ñukanchik kishpirinata paktay tukuchun chari tukuchun tukuyta rurarka. Diosta mañashun ñukanchik ñawikunata paskachun rikuy tukunkapaq. Shinallatak ñukanchik rinrinkunata paskachun uyay tukunkapaq. Ñukanchik kishpirinata tarpushkamanta. Pagi nishun kashkatati Jesucristo hawa rikuchishkamanta parlashkamanta. Kikinka uyashkankimi alli willaymanta parlashkata. Shinapish kikinpaq kawsayta Cristoman kushkankichu, saskishaninkichu kishpirinata, kunanllatakmi kishpirinata saskitukunki. Kunanllatak aqlla yuyari kanpaq kawsayta Jesusman kunata. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.